byanze bikunze izi filime urazizi, niba utazizi kandi ushobora kuba warazumvise umuntu azivuga. Izi ni filime 10 zamamaye cyane kandi zakunzwe n'abantu batari bake kandi zinjije amadolari menshi cyane, ndetse zakinnyemo abakinnyi dukunda cyane kuri iyi si. Reba neza iyi video kugeza ku musozo wayo, uraza gusobanukirwa filime za mbere 10 zakunzwe kandi nziza ukwiriye kureba. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri YouTube channel, banza ukore subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro nk'ibi, ibyegeranyo, ubucukumbuzi ndetse n'ibindi. Nje tujye kubana, amazina yanjye nitwa Ufitinema Yves. Ku mwanya wa 10 turasanga filime yamenyekanye nka Furious 7 cyangwa se Fast and Furious 7 yasohotse mu 2015. Iyi filime ni inkuru y'umuryango w'abatwara imodoka Dominic Toretto n'itsinda rye urwana n'umwanzi ukomeye kugira ngo barengere umuryango wabo. Iyi filime impamvu yakunzwe ni action, hagaragaramo action nyinshi, imodoka zihenze ndetse n'icyubahiro bahaye Paul Walker wapfuye mbere yuko filime irangira. Iyi filime Furious 7 ni 2015 yinjije akayabo ka miliyari 1.515 z'amadolari. Mu manyarwanda ni tiriyari 1.96 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga The Avengers yasohotse 2012. Inkuru y'abasirikare badasanzwe ba Marvel bahuzwa bwa mbere ngo barwanye Loki ushaka gutegeka isi akoresheje amabuye y'ububasha. Impamvu yakunzwe n'ubwa mbere abakinnyi nka Iron Man, Thor, Captain America n'abandi bari bahujwe muri filime imwe. Iyi filime yinjije akayabo k'amafaranga miliyari 1.519 by'amadolari y'Amerika. Ubwo tuyashyize mu manyarwanda ni tiriyari 1.97 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga filime yamamaye cyane nta yindi bayita The Lion King yasohotse 2019, ikaba yarakinnyemo n'icyamamare Beyonce. Iyi filime ni inkuru ya Simba, umwana w'intare ujya mu rugendo rwo kuba umwami nyuma y'urupfu rwa se Mufasa yishwe na se wabo Scar. Impamvu yakunzwe umurage wa filime ya kera 1994, indirimbo ubutumwa bwo gukura no kwihangana. Igice cyayo cya kabiri kikaba cyarasohotse 2024 bakacyita Mufasa The Lion King. Iyi filime yinjije akayabo k'amafaranga miliyari 1.663 mu manyarwanda ni tiriyari 2.16 by'amanyarwanda. Umwanya wa 7 turasanga filime yitwa Jurassic World yasohotse mu 2015. Iyi filime ni inkuru y'ikigo cy'ubukerarugendo gitangiza pariki ya dinosaur cyangwa se dinosaurs, ariko imwe muri zo ikaguruka bigateza akaga gakomeye. Impamvu yakunzwe ni ukubera ko dinosaurs zisa n'izifite ubuzima, ibikorwa bya action bitangaje n'urukumbuzi rwa Jurassic Park ya kera. Iyi filime Jurassic World yinjiza akayabo ka miliyari 1.671 z'amadolari. Ubwo mu manyarwanda ni tiriyari 2.17 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa 6 turasanga Spider-Man No Way Home yasohotse mu 2021. Iyi ni inkuru ya Peter Parker ugerageza gusiba abantu kwibuka ko ari Spider-Man, ariko bigakurura izindi multiverse, ahura na ba Spider-Man bo mu bindi bice. Iyi filime impamvu yakunzwe ni ukubera guhuza ba Spider-Man batatu, amarangamutima, nostalgia n'ubwenge bwa mavu. Iyi filime Spider-Man No Way Home yinjije akayabo k'amafaranga miliyari 1.921 z'amadolari, bingana na tiriyari 2.50 z'amanyarwanda.
Mwanya wa gatanu tuhasanga filime yamamaye cyane ibise Avengers Infinity War yasohotse 2018, inkuru ya Thanos ushaka amabuye atandatu y'ububasha Infinity Stones kugira ngo asibanganye kimwe cya kabiri cy'ibinyabuzima byose. Impamvu yakunzwe n'ibikorwa byinshi, uruhare rwa buri mukinnyi ukomeye no kurangira kw'inkuru gutunguranye. Iyi filime yinjije amafaranga menshi atabarika, ikaba ari na filime yinjije amafaranga menshi ku isi. Iyi filime yinjije amafaranga angana na miliyari 2.48 z'amadolari, bingana na tiriyari 2.66 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa kane turasanga filime yitwa Star Wars The Force Awakens yasohotse 2015, inkuru ya Rey, umukobwa waturutse ahantu hatunguranye ujya ku rugamba rwo kurwanya ingabo za First Order, agahura na Han Solo n'abandi b'icyubahiro. Impamvu yakunzwe nuko yagaragaye abakunzi ba Star Wars ba kera, inagaragaza abakinnyi bashya bakomeye. Filime yinjije amafaranga menshi cyane, yinjije miliyari 2.68 z'amadolari, mu manyarwanda ni tiriyari 2.69 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga filime itazigera yibagirana ya kera cyane y'urukundo hagati ya Jacques n'umukobwa w'umukire witwa Rosa, yamenyekanye cyane nk'icyamamare Leonardo DiCaprio, nta yindi bayita Titanic, yasohotse mu 1997. Bahuriye mu rugendo rw'icyogajuru Titanic cyaruhamye mu nyanja. Impamvu yakunzwe ni urukundo rutangaje, amarira n'ukuri kw'amateka ya Titanic byayigize filime ikora ku mutima. Iyi filime yinjije amafaranga menshi cyane, yinjije miliyari 2.264 z'amadolari, bingana na tiriyari 2.94 z'amanyarwanda. Mu mwanya wa kabiri turasanga n'undi filime yakunzwe cyane ya Marvel Studios bise Avengers The Endgame yasohotse mu 2019. Iyi filime ni inkuru y'abasirikare b'isi n'ubundi biswe Avengers basubira mu gihe cyashize ngo bagarure amabuye ya Infinity kugira ngo basubize ibintu uko byari bimeze mbere yo gutsindwa na Thanos. Impamvu yakunzwe nuko ari iherezo rya filime 22 irimo amarangamutima menshi, ubutwari no guhuza abakinnyi benshi bakunzwe nka Captain America, Spider-Man, Iron Man ndetse n'abandi bagiye bakundwa cyane. Iyi filime yinjiza amafaranga menshi, yinjije akayabo ka miliyari 2.799 z'amadolari, ni hafi tiriyari 3.64 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa mbere turasanga filime yitwa Avatar 1 yasohotse 2009, igaragaza umugabo witwa Jack Sully woherejwe ku mubumbe wa Pandora, aho agomba guhuza n'abahatuye b'abanyamurage bitwa Navi, akaza gukunda imico yabo ndetse n'umukobwa waho agahitamo kubarwanirira. Iyi filime impamvu yakunzwe ni uburyo bwakoreshejwemo bwa 3D, ibishushanyo bihanitse, ubutumwa bujyanye no kurengera ibidukikije. Iyi filime kandi twababwira ko hari n'ibindi bice byagiye bisohoka nka Avatar 2 ndetse na Avatar 3. Iyi filime yinjije akayabo k'amafaranga menshi, yinjije amafaranga angana na miliyari 2.923 z'amadolari y'Amerika, bingana na tiriyari zirenga 3.8 z'amafaranga y'u Rwanda. Izi ni filime zakozwe na website ikomeye cyane bita IMDb, ariyo twakurikije muri urutonde kugira ngo tubagezeho filime 10 nziza kandi zakunzwe ku isi yose. Ndabashimiye, ngiye twabanye, nitwa Ufite Inema Yves, Imana ibarinde, ndabakunda cyane.